Naglasak. Glas. Naglas. Naglasak. Meteks. Glasni. Akcent. Teksa. Naglas. Naglas. Naglasak. Naglasak. Glas. Glasni. Naglas. Naglasak. Naglas. Dober dan, dobrodošli v Naglas. Edino televizijsko oddajo namenjeno Albancem, Bošnjakom, Črnogorcem, Hrvatom, Makedoncem in Srbom v Sloveniji. Te dni praznujemo svoj drugi rojstni dan. In zato mi je tudi všeč ta naslov oddaje Naglas. Ti ljudje, vključno z mano, imamo malo naglasa. Že 10 let pa v Sloveniji ustvarja plesna koreografinja Dragana Alfirević, ki je v Ljubljano prišla iz Beograda. Ja sam imala možda i nešto što drugi koji su odavde nemaju, a to je neka vrsta hrabrosti i neka vrsta ubeđenosti da meni prosto nešto pripada. Kako se ob pisanju pesmi v slovenščini počuti zaščitni znak skupine Dan D, Tomislav Jovanović Tokac, katerega materni jezik je hrvaščina? Osjećam se povremeno kao neki hibridni motor koji malo ide na benzin, malo na dizel, malo na elektriku i to. Tako da šaltam. Kar 15 let so potrebovali skupnosti narodov nekdanje Jugoslavije, da so si priborile 15-minutno oddajo vsako drugo soboto na javni televiziji. Spremljali smo njihova prizadevanja za boljši status, pa tudi prisluhnili nasvetom, kako speči dobro baklavo in ajvar. Dober dan, dobrodošli v oddaji Naglas. Tako že 2 leti oddaja Naglas vstopa v dnevne sobe svojih gledalcev. O položaju narodnih skupnosti, pripadnikov narodov nekdanje Jugoslavije. Razpravlja globje o stvarih, recimo o prenosu aktivnosti starejše na novo generacijo. Ti ljudje, vključno z mano, imamo malo naglasa. Prispevajo v slovensko kulturno zakladnico, čeprav niso Slovenci. Prva televizijska oddaja za pripadnike skupnosti nekdanje Jugoslavije, ki živijo v Sloveniji, je v zadnjem letu budno spremljala prizadevanja skupnosti za izboljšanje statusa. Vse stranke so se, bi rekel, pozitivno odzvali. To so naši slovenski državljani, so lojalni slovenski družbi, plačujejo davke, na koncu konca jih je tudi 15% v Republiki Sloveniji. Apeliram na vlado Republike Slovenije, ali pa na pristojno ministrstvo, naprimer, da pride z neko pobudo, da se pogovarjamo. V slovenski politiki pa debate ne potekajo vedno v duhu strpnosti. Da ljudem zmanjka argumentov, da bi me potolkli, potem me opozorijo, da najbrž nisem Slovenka, imam pa slovensko državljanstvo in naj le pazim, kaj počnem. Ne dozvolim da se previše upuštam u to. Odakle sam, s kojim autobusom sam došla, stvarno, posle toliko godina je to već postalo zabranjeno pitanje. Medtem ko množica beguncev v Evropi išče novi dom, smo preverili, kako se umetnost odziva na družbeno krizo. Slovenska himna, za razliku od mnogih drugih, ne veliča nikakve neke nacionalne identitete, nego baš daje akcenat na narod, na slobodu, na čovjeka, na uopšte i pogotovo ta zadnji stih, ne vrag, le sosed bome jak, to mi je vrh. Ja sam bio prihvaćen apsolutno skoro. Mislim, moj se život u nekom smislu nije bitno mijenjao. A književnik bosanskega rodu Josip Osti je potegnil krajši konec. Tako da sam neko vrijeme proživio da mi nije vrijedilo ništa, ni lična karta, ni pasoš. A to se dogodilo upravo kad su bili izbrisani. To znači da su mene izbrisali kao i ostale. Nova generacija potomcev, priseljencev iz nekdanje Jugoslavije pa z veseljem seda v šolsko klop, da bi bolje spoznala svojo kulturo in materni jezik. Piši me, čita me, pej me, nekogaš se preme plakati i se pripremimo za kviz. Da v programih javne radio televizije slišimo albansko besedo, bosansko besedo. To se mi zdi tako pomembno in bi moralo biti tega več. Izračuni namreč kažejo, da država za pripadnike priznanih manjšin namenja kar 100-krat več sredstev kot za tiste, ki to niso. Za vsebine, ki nastajajo v okviru medijev, zlasti javne radiotelevizije, se mi zdi diskriminatorno. Naglas, naglasak, naglas. Iz Beograda je naravnost v naš studio prispela pisateljica Mirjana Bobić-Mojsilović, ki so ji pred kratkim v slovenščino prevedli že 3. roman.
Najprej pa si oglejmo prispevek od Dragani Alfirević, prav tako Beograjčanki, ki sta jo v Ljubljano pred 10 leti pritegnili sodobni ples in ljubezen. Beograđanka Dragana Alfirević bavi se svim aspektima suvremenog plesa, kao plesačica, koreografinja, producentica i kuratorica Ko-festivala. Pored supruga Slovenca, Dragana se 2007. godine zaljubila i u Ljubljanu. Ja sam se ovdje dobro osjećala. Ljubljana je tada još uvijek nekako cvetala. Recimo, probudiš se ujutro i možeš da ideš na 3 različita mesta na klas savremenog plesa. To recimo u Srbiji ili u drugim mnogim mestima gdje sam ja živjela uopšte nije postojalo kao ideja. Ljubljanu je osjetila kao mjesto kojem pripada i koje profesionalno može dati mnogo. Ja sam imala možda i nešto što drugi koji su odavde nemaju, a to je neka vrsta hrabrosti i neka vrsta ubeđenosti da meni prosto nešto pripada, da sam ja tu, da imam neko iskustvo iza sebe, da imam neko znanje ili neku motivaciju koja dolazi iznutra i da onda prosto ja neke stvari, kako da kažem, da mi pripadaju, da ih zaslužujem i da prosto sam ih tražila i dobijala. Prije 10 godina pokrenula je Nomad Dance Academy, balkansku mrežu koja kroz niz različitih projekata i programa povezuje suvremene plesne prakse i njihove djelatnike u čitavoj regiji. I to je nešto zaista jako bogato, to je jedan ogroman prostor, višedimenzionalan u okviru koga radimo produkcije, saradnje, gostovanja, razmenjujemo u stvari predstave između festivala. Inicirali smo 5 festivala u regiji koji zapravo pre toga uopšte nisu postojali. S teoretičarem suvremenog plesa Rokom Vevarom sudjeluje u prikupljanju građe za arhiv slovenskog suvremenog plesa, a osigurala je i sredstva za program arhiviranja koreografskih praksi na Balkanu. V okviru Nomad Dance Academy imamo nek projekt Nomad Dance Institute, kjer se en program ukvarja z arhiviranjem koreografskih praks na Balkanu. In brez Dragane bi te stvari težko delali. Ona ima nekako iskreno človeško in strokovno razumevanje za to področje. Dragana zadnje vrijeme radi u kazalištima, pa je uskoro možemo vidjeti u novom projektu Idioti mladinskog gledališća. Zdaj v studiu pozdravljam pisateljico, slikarko in režiserko Beograjčanko Mirjano Bobić-Mojsilović. Mirjana, dobar dan, dobrodošli. Dobar dan, hvala vam što ste mi pozvali. Na slovenački jezik su prevedena 3 vaša romana, najnoviji Lakota, Glad. Progovarate u njemu u muškom licu. Zašto? Pa zato što je glavni junak jedan muškarac koji nema ime. Moj junak nema ime jer svi ličimo pomalo na njega i svi znamo nekog ko je isti kao on. To je priča o svim našim gladima, a pre svega o toj imprintovanoj, indukovanoj gladi za novcem. Zato što nas je potrošačka civilizacija i mediji su nas ubedili da velika sreća leži u velikom novcu i da je mera čoveka ekvivalent njegovog računa u banci, što naravno nije istina. U azbuci mog života pišete o bračnoj realnosti o kojima drugi pisci ćute. Zašto vam je ta tema bila tako važna da progovorite baš o tome? To neki tabu koji ste htjeli da razbijete? Pa, uglavnom se o tome ne govori. O braku se ne piše. Mislim, pisao je, da vam kažem, Tolstoj. Uglavnom se piše o ljubavi, o, ne znam, strahu, nesreći, ovom onom. Ali mislim, to je knjiga za koju mi je također milo da je prevedena u Sloveniji, jer kao i srpsko izdanje počinje azbučnim slovom azbuke. Da, to je vrlo zanimljivo u slovenačkom izdanju da je zadržan azbučni red. Jeste. Kako ste se to... Pa ja i moj prevodilac, inače jedan sjajan prevodilac Slavko Barić, smo se dogovorili da bi to zapravo bilo najbolje, da se ne kvari struktura romana, jer bi onda bilo vrlo teško da se prevede. Ali to je zanimljivo da ste se odlučili za takvu strukturu romana po slovima azbuke. Pa jeste, zato što, da kažemo, najlakše se svode računi kad imamo neki prethodno napravljeni red u glavi. U vašem romanu Dnevnik srpske domaćice ste progovorili kroz usta, da kažem, prosječne Srpkinje o raspadu Jugoslavije. Kako sada gledate na taj period i na Srbe i Slovence na toj relaciji? Mislim, na promociji azbuke Dnevnika srpske domaćice ovde zaprepastilo mi je koliko je slovenačka publika primila sa radošću tu knjigu koja je imala 2 izdanja ovde i kada su došli na promociju azbuke svi su nosili domaćicu, dnevnik, i govorili su mi hvala vam što ste napisali ovu knjigu, učinili ste da Slovenci ponovo zavole Srbe i da ih razumeju. A inače, ali nikad nije bilo ni pravih sukoba između... Nije, naravno, ne, ali hoću da kažem,
ipak naša generacija, ljudi u najboljim godinama koji imaju 5 banki sada razumeli, sećali su se mnogo toga što postoji u knjizi i to je ono što nas povezuje. Da. Kako je biti žena uspešan pisac u Srbiji? Sećam se da ste dnevnik Srpske domaćice u Srbiji prodavali u Beogradu po Knez Mihajlovu i Cekaru, vodeći tada još maloletnu ćerku sa sobom. Vrlo je teško biti žena, prvo da vam kažem. A žena pisac pogotovo zato što su muškarci drže književni establishment. I u velikoj su panici od pojave žena pisaca. Naravno, imamo hiperprodukciju knjiga na globalnom nivou, pa i kod nas. I logično je da u toj hiperprodukciji ima sve više žena. Ali sam jako protiv toga da se literatura hormonski deli na progesteronsku koja ništa ne valja i testosteronsku koja je i bukvalno i simbolički do jaja. Vrlo ste uspešni u pozorištu, pišete, vaše predstave izvode najpoznatije srpske glumice od Cece Bojković, Tanje Bošković, Katarine Žutić. Šta je to što nudite publici? Pa nudim istinu, pravo da vam kažem, i nudim melodramu, nudim katarzu. Znači, kod mene se i smeju, ali uvek i plaču. Ja sam u ostalom autor najgledanije predstave u Beogradu i najčuvenijeg slogana Suze su okej. Vi ste i slikarka, sami ilustrujete svoje knjige. Većina srpskih izdanja zapravo su vaše slike. Odakle crpete inspiraciju? Pa, mislim, moja ideja je da je stvarnost nije dovoljna i zato se ja trudim da je naslikam, da je popravim, da je kreiram. Inspiracija je naravno u meni. I hoću da kažem, kad bih se ponovo udavala, mogla bih da vam kažem jeftina sam za održavanje, sve što mi treba sama naslikam. Vi uvek zagovarate happy end u onome što radite. Zašto je to tako? Zato što je stvarnost, pisac je stvaralac sveta i ako već nemamo u stvarnosti toliko toga, literatura je genijalna da ispravi sve nepravde stvarnosti. Znači da se osjećamo dobro barem dok čitamo knjige i gledamo predstave. I da pokažemo neko svetlance u tami. Vi ste počeli svoju karijeru kao novinarka. Kako danas gledate na medije? Da li mediji danas uopšte još kreiraju stvarnost ili se sad stvarnost kreira na društvenim mrežama? Mediji ne kreiraju stvarnost. Mediji su samo, i to je jedna od najvećih zabluda o nezavisnom novinarstvu, mediji su postali potpune sluge novog svetskog poretka i gotovih istina, odnosno laži koje vlasnici naših života i vlasnici medija diktiraju. A koji vam je sada novi izazov? Na čemu sada radite? U Beogradu je upravo izašao moj novi roman koji se zove Anđeo čuvar, Tvoj anđeo čuvar. I za Noć knjige koja je bila u Beogradu sam imala veliku promociju i time se sad bavim. Objavila sam i zbirku pesama. Sljedeći izazov će da bude da odem u Indiju i da malo uživam. Lepo, hvala vam mnogo na razgovoru. Hvala i vama. Kako se odzivaju Slovenci kojih Dalmatinci zaprosijo za kavo v svojem narečju in kako v dveh jezikih obratuje Tomislav Jovanović-Stokac pa v prispevku Nataše Žunič. Vsak naglas je nekaj posebnega, vsak te lahko preseneti. V oddaji Na glas o različnih narodnostih govorimo bolj na glas. V Srbiji sem Slovenc, tukaj sem Srb in enostavno sem nekje pod narekovajem med dvema ognjama. Kad te pozove Slovenac na ručak, on te ne pozove kod sebe kući, on te pozove negdje u restoran. Ja ne znam da je to, ali zato što ne znam da kuva, ali zato što nema vremena. 2 metra je snijega vani, ja sam došao na pumpu i kad kažem jednu kavu sa mlikom, njima je na 1,5 lito, oni se vide na Hvaru, u kafiću, uzmore. Okej. Slovenija mi je lijepa i volim Sloveniju i ljudi su me dobro prihvatili. Mislim, imamo zlatnu olimpijsku medalju, zakaj taj stvari mijenjati, hoćete da dobro funkcioniramo. Osjećam se povremeno kao neki hibridni motor koji malo ide na benzin, malo na dizel, malo na elektriku i to. Tako da šaltam. No super, pa klepetajte od zone. Bož bo za vse. Tako treba da bude ispečena paprika da bi došla na ljuštenje i prženje za ajvar. Znači tako sa svih strana, ne prepečena, ne dopečena, tako je pravo pečena. Gledajte, domaćice, učite. Baklava je baklava, ona prava, kad je sočna, slatka i zlatne boje. I ona mora biti slatka. Ej, no za zlatnu Crnu Goru našu,
perdurat gjithashtu një mandolinë edhe ajo e vullosi fatin tim në rrugën e muzikës këtu në Sloveni. Dobro je, ko da jem veliko čokolado z lešniki. To je bilo za danes vse. Znova se vidimo čez 14 dni v soboto ob 12:40. Do takrat se beremo na rtvslo.si in družbenih omrežjih. Lepo se imejte.